saya pula, saya ni kalau ikutkan silau bila memandu malam tu, saya bila malam tu kan cahaya lampu yang datang dari depan saya jadi tak berapa nampak lah, jadi pecah kan. Jadi pecah. Bila tu kita akan slowkan kereta sebab kita takut sebab tak nampak jalan kan. Bila saya dah guna ni, saya guna pun kata tidaklah seperti yang Cik Manat show kan. Saya guna sesekali tu, satu hari tu sekali aja, macam tu. Tapi Alhamdulillah baru berapa kali penggunaan saya dah tak perasan yang saya ni dah ada dulu ada silau, dah tak ada dah macam normal, dah tak ada, dah boleh drive macam biasa malam. Alhamdulillah, syukur, subhanallah. Itu salah satunya lah Syifa ni memang sentiasa ada bekal